Korona tamni ereng kirinai joto baksa gadalei bono जों mejendenai Oshani tero khafiyogoi thangnai oshani matai nogo bayap bai malainai koklam shalainai fia 6 ফুট chalai bai apno lamsoknai busak nangyawi te hand wash bai yak sunai kaham khlaiei yak bokcha bai mukhangta tangdi corona no mechenna bagai mask thubui tongdi cigarette koi khoini yakardi kuchukfuru eba haijukfuru rumal hayakeba konino samungo thepadi oro aro khuktai takhibidi ereng kuthumlai tongma chaya alcohol ganang sanitizer yago fuldi nungbo kaham tongdi nini khachuknobo kaham tonidi bemar manjagnai no ta shelengjagdi khana nini nokni kebo manjak khai bahaima tongnai naiti social media wo post khlaina sekang tatal de erang cheri naijadi tatal kokno khunjuta kandi hapangni raidano jaike khnadi toll free number 1075 call khaikhe beba kokthum saimanana phainai bisiwo maosa phaipinai phia corona no kabui faidi hafangni raida tui tonglainai baithang simano lukuno pirlainai ani khapangni Tripura hani lukro osha motei terini jotono ani khapangni hamjak matai kha kaham iafaro oshani shalrogo COVID-19 hai hamia tongha logo jotono kendro tai haste hafangni sakduk raida tei sakalai mungno tei tongbaya bagai ani kabokmu jotoni thani mask kidi tai jesa khaibo sakchaloi tongbai jadi Corona virus hai kirima singsa bemar rokno sakbo katui tongdi tai buinubo kati redi ang suryo ama osa motaini ruai bai ani Tripura hani lukurok corona hambaya ongthun jotono kaham tongdi sak kaham tongbai jadi kokthum te hukumun naikungbai luku hamkraini bagai awai khlaijak Meeting different state party nero Kendra committee meeting kaman Kendra committee fight rock tabung no sing ini oro Kendra committee meeting kaman logo press meet kaman honto khlainai ABC election no sini political party by chini teaching tambo alliance ingat tambo the Pradesh state party by IPFT TRIPURA sing alliance by that ngeisen thangnai 21 tarik October boro by kok chalaika kaini party sing khamsak lai ADC samare wa chalainai borok 14 ta bosanai जों 14 ta bosanai ओमफ्राय हाइफानो जों जदि अ दुगानो थियाबैन तनियो उनकासु बदल दो कक्साना मुजि जाथाते जों कक्सानानि कोनु केबं मन्थ्रि जों दुगा थियालायनो तनिया आबो खायसा ताकिसाङा गाय नारक लुकुरो जतन नुखाना ये नॉन पॉलिटिकल पार्टी पे पॉलिटिकल पार्टी alliance ngani okay aro chini ti Pradesh state party no boro kobokha o alliance man jaga kobokja alliance man sakang juno sumhorka narokai alliance man de musum nai sum boro no return romani 23 tarik September 2020 o salo sum boro no sumbo alliance man nai sahor mani dia borok no humlia kakri borok sunan no humlia tamgui no humlia awo sing saimia sum na borok loge so
लगे संनानि बागै साहरका जों रिटेन बरकनो जों गसि हुनि साहरका बरक जोंनो ताइ रिंलिया आबनि बागै चिनि कुनु मुंसा सानानि गरि हाइफानो जों तामनुखा बरमी प्रेस मीट खालामनानै जागावो चिनि त्रिपुरालेण्ड स्टेट जे सानमुं दंमोन अ सानमुं होननायखाय बर'नि अ एलायन्स दंमोन अ एलायन्स खालामनानै अ बर' प्रेस मीट खालामो आवखायखोरि गेसों मनसुका बर' त्रिपुरालेण्ड स्टेट सानमुं त्रिपुरालेण्ड हास्ते सानमुं बर' यासाक मानलियाना आबन बागै चुनाव बर' नहमलिया ताके जों साख्लायनो सुंगौ 16 तारिख জানুয়ারি 2020 केंद्र सरकार त्रिपुरा राज्य सरकार मिजोराम राज्य सरकार ओमफ्राय गुरु मिजोरामनि फाइनेर गुरु रकनि कमिटि ताइ त्रिपुरा TIPRA त्रिपुरा बरक कैसा एग्रीमेंट खालायलेखा दिलिगो त्रिपुरा तंनाय ये कांचनपुर सब डिविजन तंनाय गुरु रकनो बरकनो अरनो रिहेबिलिटेशन ते सेटलमेंट तकने तिनी तालची उंथांगा 10 मास उंथांगा बरकनो ताल जरा फुई उंसाफोन खायजागिया बरकनो दाक्ति रिहेबिलिटेशन ते रिसेटलमेंट रडान मगा याफ्रि रगनोथम जों तावबो नुगै दंगो बे मुंसा खायजागिया ओंखाय अ सेटलमेंट नि जे एग्रीमेंट माने यागलो मिजोराम सरकारनिखाय मुंसाफानो कोनो मुंसाफानो बरकनि रेसपन्सिबिलिटी करिखा तामहनैबा बरक तो गन गसिका बरक नरक नारफानो जेनि मुंसाथाय साथाय करिखा ओंखाय ताव त्रिपुरा सरकार बाय केंद्र सरकार भारत सरकार बरक नायनानै मुंथं कैसा चुक्ति मनी यागलोबो तामुंगै ताबुक जातुई तालची मै थांगा ओ तालचीनि बिसिंगो मुंसाफानो उंलिया आबो जों बेलाय वाना जागो कैसा चुक्ति मनी यागलोबो ताबुक जातुई चुक्ति न बरम रिवै सामुं तांजागिया तामुंगै आवखायमतं त्रिपुरा सरकार बनो काहामफ्लाय याप्रि रमथं बरमनो दाक्ति रिहेबिलिटेशन ते सेटलमेंट रेजाकमेंट एंटी आबनो सानानि मुसुंगो त्रिपुरा हाबाय मिजोराम हा नतियै दाबो जे आरि नतियै नुनाय दंमोन आबो त्रिपुरा सरकारनो थांनाय 9 तारिखआव जों 9 तारिख अक्ट'बराव जेफोर जों प्रेस मीट लायके आफ्रो जों सार जावनो कसां फ्लायै रायदातुई अजुंगामनो साखमलना नोंथांनाय त्रिपुरा सरकार ताइ मिजोराम सरकारनिफ्राय जों गय मुंनारखा क'क्राझार मुंनारखा फोरबो पाइथागो जों सानानै मुसुंगो फाइनाय 9 तारिख नवेम्बर 2020 Khamting kami sini kaisa dhornangnai salsani 10 तारिख चिमी 4 जरा त्रिपुरालेण्ड स्टेट नि दाबि नतियै जों धरना खालायनाय थामहनैबा जों त्रिपुरालेण्ड स्टेट पार्टी आसुक सालनाय तंगमानि जे बदल रक त्रिपुरालेण्ड सानहै तंनाय बिनि बरक सरकारावबो दंगो सरकाराव तंगमानि जागलबो जों नुखा ताबो बरक त्रिपुरालेण्ड बुसुगारति सान या लुकरक जत सिबाय त्रिपुरालेण्ड मान खांनाय बरक ताहिमन आवाय खायजाखा जुलाई ताहिमन 2017 आफ्रो आवाय खायजाखा आबनि आगलो बरक 4 तारिख जानुवारि 2018 साखा त्रिपुरालेण्ड modality committee high power modality committee आबनि अगेन खाजाकनाय नै जों नुखा high power modality committee फाइफुरबो जों नुखा
hyper mortality community saka leti problem hasena tuyoi hyper mortality ni je khongyor jagmani terms of reference abo korini bagai borok abono tuyei mongsa phano kok saimia Corona no tamni ereng kirinai joto baksa gadalei bono chung mechen denai অশানি 13 খাফিয়গৈ থাংনাই অশানি মাতাই নগ বায়াব বাই মালাইনাই ককলাম শালাইনাই ফিয়া 6 ফুট চালাই bai apno lam soknai busak nangyawi te hand wash bai yak sunai kaham khlaiei ইয়াক বকচা বাই মখাংতা তাংদি করোনা ন মেচেননা বাগৈ মাস্ক থুবুই তংদি cigarette koi khoini yakardi kuchukpuru eba haijukpuru rumal hayakeba konino samungo thepadi অর আরো খুকতৈ তাখিবিদি এরেং কুথুমলাই তংমা চায়া alcohol ganang sanitizer yago fuldi nungbo kaham tongdi nini khachoknobo kaham tonidi বেমার মানজাগনাই ন তা সেলেংজাগদি খনা নিনি নকনি কেব মানজাগ খায় বাহাইমা তংনাই নাইতি social media o post khlaina sakang tatal de erang cheri naijadi tatal kokno khunjuta kandi hapangni raidano jaike khnadi টোল ফ্রি নাম্বার 1075 কল খাইখে বেবা কক থুম সাইমানানো phainai bisiwo maosa phaipinai phia corona no kabui ফাইদি হাফাংনি রাইদা তুই টংলাইনাই বাইথাং সীমানো লুকুনো পিরলাইনাই Ani khapangni Tripura hani lukrok osha motei terini jotono ani khapangni hamjak matai kha kaham iafaro oshani shalrogo COVID-19 hai hamia tongha logo jotono kendrotai haste hafangni sakduk raida tei sakalai mungno tei tongbaya bagai ani kabokmu jotoni thani mask kili tai jesa khaibo sakchaloi tongbai jadi corona virus hai kirima singsa bemar rokno sakbo katui tongdi tai buinubo kati redi ang suryo ama osa motaini ruai bai ani Tripura hani lukurok corona hambaya ongthun jotono kaham tongdi sak kaham tongbai jadi kokthum te hukumun nai khungbai luku hamkrai ni bagai awai khlaijak